bona Yesu Kristo yarabashije kubatizwa. Tuvuge ko Yesu nawe atigeze akizwa. Yesu yavutse ari umwana w'Imana, nta cyaha yigeze akora, ariko yarabatijwe. Bisigura neza yuko igikorwa cy'agakiza ntigifatanye no kubatizwa, ariko ukubatizwa gushigikira ico gikorwa kiba carabaye. Yobu yariko avuga yuko yambitswe umubiri ndetse ushiraho inyama n'amagufwa n'imitsi, bisiguye yuko uwo muntu wambitswe niwo dushaka kuvugaho. Ni umuntu w'indani. Umuntu w'indani yabashe kwambikwa. Ni ukuvuga ngo twebwe twabashe kumenya agakiza, twe twamenye Imana. Ni ukuvuga ngo umuntu w'indani muri Kristo uwamenye Yesu, icyaremwe gishasha kiri indani. Turabona neza kuko yubahaga Imana, yarasenga. Ndetse ijambo ry'Imana ryongera yuko nabo mu nzu muga umugore, abana biwe bose ndetse n'abagaragu, abakozi bamukorera, abo bose barubaha Imana, barasenga. Uyu mugabo yaragira ngo ubuntu bwinshi ku bantu. Uyu mugabo yari afite igitinyiro kidasanzwe, ariko kandi yari atinya Imana, yari ayubaha, yari ayisenga nabo mu nzi wiwe. Ndetse yari afite urukundo rudasanzwe, yabasha guheza abatishoboye akabaheza uburyo, ndetse bakabasha kugira gute kugubwa neza mu bo bari baturanye. Ariko igitangaje sasa niki, uyu mugabo tubona neza yuko nubwo yari yubaha Imana, nubwo yari asenga cyane, ariko mu by'ukuri wumve yuko nubwo uyikorneye yakoze ibintu bimeze gutyo, nta gakiza yigeze abona. Aha rero tugiye kurebera hamwe agakiza icarico. Turabona neza yuko umumarayika yamashe kumwishurira, aramubwira ngo umuntu uzo gukiza akabukizanye nabo mu nzu yawe ni uyu mugabo ngutumyeho Petero. Genda umutume w'abantu aze arakubwira ijambo ry'agakiza, kandi urabasha kwakira ako gakiza. Kumenya Yesu Kristo ni ugutahura kuko nahandi agakiza kabonerwamo atari muri Yesu. Niyo mpamvu Petero yatangiye kumubwira amakuru ya Yesu, amubwira ukuza kwa Yesu, amubwira ugufa kwa Yesu, amubwira izuka rye. Aho hantu igihe ari kumubwira ayo makuru, abantu batangiye kuvuga mu ndimi, aratangara. Ntiyarazi ko abanyamahanga bashobora kuvuga mu ndimi. Baratangara kuva uwo munsi agakiza kabasha gutaha mu nzu ya Korneliyo. Uwo munsi nyine niwe agakiza katashe mu nzu yiwe. Rero aho yari kumubwira iri zina, yari kumupresenta Yesu Kristo, yari kumubwira uburyo Yesu Kristo yapfuye azirawe. Rero ariko mubwira urupfu rwa Yesu Kristo, ariko mubwira kuko urupfu rwiwe rwakije abantu bose, ariko bisaba gusa kumwizera. Wize Yesu Kristo igikorwa yagukoreye, ukamwizera ndetse ukatura ayo magambo, agakiza gategeza gutaha iwawe. Bisiguye iki? Urashobora kubaha Imana, urashobora gusenga, ndetse urashobora gufasha abantu, urashobora gukora n'ibindi, ariko mu gihe utaratahura izina rya Yesu, igihe utarakira agakiza, igihe utaramenya Yesu Kristo igikorwa cyamuzanye, ni ukuvuga ngo turamenya Yesu. Pemporti byo gukora, pemporti byo wogira byose, utaratahura igikorwa cyazanye Yesu kuri nosi, ni ukuvuga ngo nta gakiza wubona. Mwaramutse abandi mwiriwe, bivaye naho muherereye ku mpande zene z'isi. Muri kumwe na Kiruhura Felix kuri Mike, ariko kandi tunabatumirira kudukurikirana kuri channel yacu Isoko y'Ubumenyi, kugira ngo mubashe kumenya byinshi bijanye n'ubutumwa bwiza. Rero twashimye kugira ngo tuze imbere yanyu tubamenyeshe, cyangwa se tubashe kuvuga ikiri ku mutima, ico Imana yabashe gushira ku mutima wacu, kugira ngo tubashe kubasangiza ijambo ry'Imana. Rero turi kumwe namwe, reka twifashishe ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe kurebera hamwe ukuri kwabashe guhishwa abantu benshi, ndetse abantu benshi babasha kwitiranya ibintu n'ibindi, ariko bivanye n'icyo ijambo ry'Imana rivuga nicyo tugiye gusesanguraho. Nawe muri comment urashobora kutubwira uko watahuye ijambo. Rero duhere hano muri Yobu igice c'10 umurongo wa 11. Ndasoma mu Kirundi, ariko kandi ndashaka kandi nsome no mu Kinyarwanda. Mu Kirundi aravuga ngo wanyambitse urukoba n'inyama, undandikanisha amagufa n'imitsi. Aho hari mu Kirundi, reka dusome no mu Kinyarwanda kugira ngo buri muntu wese abashe gutahura ibyanditswe uko bivuga. Hano mu Kinyarwanda haravuga ngo wanyambitse uruhu n'inyama, umbumbana n'amagufwa n'imitsi. Amen. Rero hano topic yacu cyangwa se ijambo nyamukuru turiko twibaza kugira ngo tubashe kwiga ni ijambo rijanye n'agakiza. Agakiza niki? Bakakira gute? Biva ku bikorwa twe dukora.
rero ibyo byose turabasha kubitahura cyangwa se turabasha kumenya turi kumwe twese hano kuri Mike za Ubumenyi TV. Rero ijambo ry'Imana tumaze gusoma ritubwiye yuko yari Yobu yariko yarahishuriwe ijambo ndetse abwira Imana ukuntu yabashije kumwambika ku mubiri. Ibyo byose ni ibintu uyu mugabo Yobu yabashe gutahura mu gihe gitoya kugira ngo abashe kumenya Imana mu by'ukuri. Abantu benshi bazi neza yuko tumaze kuganira bazi neza yuko agakiza kava mu kubatizwa. Yabatizwa akavuga ati narakishijwe, ndetse wamaze umunsi wo gukizwa kwe akabasha guhamya neza yuko ugukizwa ari wa munsi yabatirijweho, ariko mu by'ukuri siko kuri. Ukubatizwa ni ugushinga intahe, ni ukwemeza igikorwa kiba cyarabaye cy'agakiza. Dusubiye inyuma tubona Yesu Kristo yarabashije kubatizwa. Tuvuga ko Yesu nawe atigeze akizwa. Yesu yavutse ari umwana w'Imana, nta cyaha yigeze akora, ariko yarabatijwe. Bisigura neza yuko igikorwa cy'agakiza ntigifatanye no kubatizwa, ariko ukubatizwa gushigikira icyo gikorwa kiba cyarabaye. Rero tugarutse kuri no murongo Yobu yariko avuga yuko yambitswe umubiri ndetse iwushiraho inyama n'amagufwa n'imitsi, bisiguye yuko uwo muntu wambitswe niwe dushaka kuvugaho. Ni umuntu w'indani. Umuntu w'indani yabashe kwambikwa. Ni ukuvuga ngo twebwe twabashe kumenya agakiza, twe twamenye Imana. Ni ukuvuga ngo umuntu w'indani muri Kristo uwamenye Yesu, icyaremwe gishasha kiri indani. Ni ukuvuga ngo uvuye mu mubiri. Bantu baravuga ati fulani yapfuye, reka tuje kureba umubiri wiwe ku bitaro. Ni ukuvuga ngo umuntu wa original cyangwa se umuntu w'ukuri aba yaragiye mu ijuru hagasigara no mubiri. Rero impamvu natinze kuri iki kintu, ari abantu benshi bitiranya umuntu w'indani kigiye gicanwe gishasha hamwe n'uyu mubiri twambara. Niyo mpamvu ahantu natinze cyane kugira ngo tubashe gutahura byimbitse cyane kubyerekeye ijambo ry'Imana. Kugira ngo mubitahure neza, reka tubashe gusoma mu Baroma 5 umurongo wa 12 kugira ngo mubashe gutahura idonido y'ijambo turiko dushaka gusigura. Reka tugenda hano mu Baroma 5 ku 12 havuga ngo iki? Haravuga ngo kuko bimeze bityo, kuko ibyaha byazanwe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Dusimbira hano ku murongo wa 19 haravuga ngo kuko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko abenshi baba abanyabyaha, niko no kumvira kumwe kuzatera ko abenshi baba abakiranutsi. Amen. Rero ahangaha ico Paulo yariko abwira aba Baroma, yariko ababwira yuko icyaha cyazanywe n'umuntu umwe, ndetse ico cyaha kikimara gukogwa na Adamu, abantu bose babasha kuvuka cyangwa se abantu bari bambaye umubiri bari n'inyama n'amaraso, abo ngabo bose babashije guhinduka abanyabyaha bose, atagikogwa na kimwe babasha gukora. Rero benshi bitiranya ibyaha n'ibidukora, kwiba, kwica n'ibindi no gusambana, bakabyita ko ari byo byaha. Rero umuntu ntakora icyaha, umuntu nta umunyabyaha kubera ko icyo yakoze. Umuntu ari umunyabyaha kubera nature uko yaremwe. Ni ukuvuga ngo yaremwe aremewe cyaha kubera ko cyari cyakinyanduruko cya Adamu. Ndetse hano tubasha gusoma kandi yuko ndetse no gukiranuka kwazanywe n'umuntu umwe ari we Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo umuntu akiranuka kubera igikorwa Yesu Kristo yakoze nyine. Si ibikorwa twebwe dukora bitugira abanyabyaha, ahubwo ni igikorwa Ada yakoze cyabashije gutuma umuntu wese aba umunyabyaha. Rero icyo turiko dushaka gusigura hano, turiko dushaka kuvuga agakiza niki, mu by'ukuri icyaha niki. Ariko sintinda kucaha cyane kuko sico cyane cyatumye mvuga ubu butumwa bwiza, ariko naje kuvuga iki kintu cyo gusigura aho agakiza kaboneka. Agakiza rero reka tubashe kwinjira idonido aho agakiza kabonekera. Tubashe gusoma hano mu byakozwe n'intumwa igice c'10 umurongo wa mbere
kugira ngo tubashe gutahura neza neza ico irino jambo ryari basha kuvuga. Rero hano mu byakozwe n'intumwa igice c'10 umurongo wa mbere haravuga ngo hariho umuntu w'i Kayisari witwaga Korneliyo, umutware utwara umutwe w'abasirikare bo mu ngabo zitwa Italiyana. Yari umuntu w'umunyadini wubaha Imana nabo mu rugo rwe bose, wagiraga ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Amen. Rero reka tugaruke kuri uno mugabo. Uyu mugabo bari yitwa ngo ni Korneliyo, yari asanzwe ari umukuru w'ingabo. Urumva kuko yari ayoboye, yarakora muri leta, yari asanzwe afite ibyo ayoboye, kandi murumva kuko yari umugwizatunga, yari umuntu ufite ubushobozi bwiwe. Ariko muri ubwo buryo yari arimo turabona neza kuko yubahaga Imana, yarasenga, ndetse ijambo ry'Imana ryongera yuko nabo mu nzu we, ni ukuvuga umugore, abana biwe bose, ndetse n'abagaragu, abakozi bamukorera, abo bose barubaha Imana, barasenga. Uyu mugabo yaragira ngo ubuntu bwinshi ku bantu. Uyu mugabo yari afite igitinyiro kidasanzwe, ariko kandi yari atinya Imana, yari ayubaha, yari ayisenga nabo mu nzu wiwe, ndetse yari afite urukundo rudasanzwe. Yabasha guheza abatishoboye, akabaheza uburyo, ndetse bakabasha kugira gute kugubwa neza mu bo bari baturanye. Ariko igitangaje sasa ni iki? Uyu mugabo tubona neza yuko nubwo yari yubaha Imana, nubwo yari asenga cyane, hari abantu b'iki gihe bavuga yuko kumenya Imana ni ugusenga cyane, ni ukugira urukundo rwinshi mu bantu, ni ugutanga amafaranga, ni ukudasiba mu ikanisa. Uyu mugabo avuga kuko yasenga ubudasiba. Rero ibyo abantu benshi barabyitiranye n'agakiza, ariko mu by'ukuri wumve yuko nubwo uyu Korneliyo yakoze ibintu bimeze gutyo, nta gakiza yigeze abona. None yemwe bantu b'Imana, isoko y'ubumenyi mudukurikirana, umuntu wasenga, umuntu wasengana nabo mu rugo wiwe, umuntu watanga amafaranga agafasha, yaragira ngo ubuntu bwinshi. None ni gute ushobora kunyumvisha ko uwo muntu atarakijijwe? Ariko mu by'ukuri twisunze ijambo ry'Imana uko rivuga, uyu mugabo ntiyarakijwe namba. Turabona neza igihe ariko asenga, umumarayika aramumanukiye. Akimara kumumanukira, aramubwira ati, ibi jewe sinshoboye kugukiza, nta bushobozi mfite bwo kugukiza, ariko genda urebe umugabo, intumwa bita ngo ni Petero, umanuke hariya umutume abagaragu, aze uwo muntu niwe uzokubwira iby'agakiza. Mama niwe uzokubwira agakiza. None ko yasengaga, ako gakiza atarafite nakahe? Nico kiba twavuze ngo agakiza niki. Aha rero tugiye kurebera hamwe agakiza icari cyo. Turabona neza yuko umumarayika yamashe kumwishurira, aramubwira ngo umuntu uzo gukiza akagukizanye nawo mu nzu yawe ni uyu mugabo ngo utumyeho Petero. Genda umutume w'abantu aze arakubwira ijambo ry'agakiza, kandi urabasha kwakira ako gakiza. Rero akicumva iryo jambo, kuko yarasanzwe yubaha Imana cyane, yaragiye atumaho abo bagabo, baragenda bahamagara Petero. Ushaka gusoma uzosoma hose, uzobona amakuru y'uno mugabo. Jewe ndavuga kuncamake mbasha gushura icyari gitekeye muri nkuru, ariko wewe urashobora gusoma igitabo cyawe Bibiliya kugira ngo ubashe gutahura cyane uno murongo. Uyu mugabo rero Petero akimara kuza, ndetse aba bagabo b'Abayuda hari ukuntu batari bemera abanyamahanga, kuko ariko uyu Paulo yarabatumweho ku banyamahanga. Petero rero yaragiye atitwaye cyangwa se atareba uburyo batemera abanyamahanga, arazamuka. Akimara gushika, uyu mugabo Korneliyo, murumva ko yari umugabo w'umunyacubahiro, yikubise hasi arapfukama, aravuga ati nyakubaho, kuko yumvishe ko ari wo muntu wenyine ufite iby'agakiza, niwo muntu wenyine yarazi kuko aza kumukiza iwe n'umuryango wiwe. Yarapfukamye amuramya, ariko aramubwira ati naje ndi umuntu kawe, haguruka. Aramujanye, aramuzimana, ndetse amubwira amakuru yose uko Imana yayimubwiye, cyangwa se uko marayika yaje amubwira amakuru. Rero kimara kumubwira amakuru, Petero yaratangaye cyane,
ariko reka mbabwire ijambo Petero yavuze. Yamubwiye amakuru ya Yesu Kristo, amubwira ukuntu Yesu Kristo yaje, ndetse amubwira no gupfa kwiwe, amubwira yuko kubw'imishagu yiwe abantu bose bakize indwara, kubw'ububabare bwiwe. Aho ngaho tubisanga muri hehe? Tubisanga muri Yesaya, aho yabashije kubona urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo, atangira kumubwira amakuru ya Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo ari n'ahantu tugiye gusoma kugira ngo mbashe gusozera iki gitabo twariko dusoma. Reka dusome nyine ahangaha mu Byakozwe n'Intumwa 4 umurongo wa 12, niho havuga aya makuru yari kwamubwira. Haravuga ngo kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Rero aho yari ko mubwira iri zina, yari ko mupresenta Yesu Kristo, yari ko mubwira uburyo Yesu Kristo yapfuye azirawe. Rero ariko mubwira urupfu rwa Yesu Kristo, ariko mubwira kuko urupfu rwiwe rwakije abantu bose, ariko bisaba gusa kumwizera. Wize Yesu Kristo igikorwa yagukoreye, ukamwizera ndetse ukatura ayo magambo, agakiza gategezo gutaha iwawe. Bisiguye iki? Urashobora kubaha Imana, urashobora gusenga, ndetse urashobora gufasha abantu, urashobora gukora n'ibindi, ariko mu gihe utaratahura izina rya Yesu, igihe utarakira agakiza, igihe utaramenya Yesu Kristo igikorwa cyamuzanye, ni ukuvuga ngo turamenya Yesu. Pemporti byo gukora, pemporti byo wogira byose, utaratahura igikorwa cyazanye Yesu kuri nosi, ni ukuvuga ngo nta gakiza wubona. Rero tukaba tubonye hano muri Actes des Apôtres 4:12 hakavuga yuko atahandi habonerwa agakiza. Agakiza ndikava mu bikorwa dukora, agakiza ndikava mu gusenga cyane, kumenya Yesu Kristo n'ugutahura kuko nahandi agakiza kabonerwamo atari muri Yesu. Niyo mpamvu Petero yatangiye kumubwira amakuru ya Yesu, amubwira ukuza kwa Yesu, amubwira ugufa kwa Yesu, amubwira izuka rye. Aho hantu igihe ari kumubwira ayo makuru, abantu batangiye kuvuga mu ndimi, aratangara. Ntiyarazi ko abanyamahanga bashobora kuvuga mu ndimi, baratangara. Kuva uwo munsi agakiza kabasha gutaha mu nzu ya Korneliyo. Uwo munsi nyine niwe agakiza katashe mu nzu yiwe. Rero reka tubabwire bene data, agakiza ndikava mu byo wowe ushobora kwiyumvira, agakiza kava muri Yesu Kristo. Mu gihe utakiriye umwami, mu gihe utabasha gutahura igikorwa yakoze, ni ukuvuga ngo nta gakiza uba ufite muri wowe. Rero reka turangize dusoma iki gitabo cy'Abaroma igice c'10 n'umurongo wa 10 kugira ngo tubashe gutahura byinshi kubyerekeye kano gakiza, ari naho ndetse mbasha kurangiriza kino kiganiro cyacu. Hano haratubwira ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Ku murongo w'10 hari ku 9, kuko umutima ariwo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Haleluya. Hano ijambo ry'Imana ritubwiye yuko niwatuza akanwa kawe, ni ukuvuga ngo niwatahura igikorwa cyazanye Yesu, ukamenya ko yaje kugufira ibyaha byawe, ukamenya ko yaje kuzanira isi agakiza, warangiza wamwizera, ukawizera kuko yapfuye avuye mu bazutse akazuka, uba ari muzima. Ayo magambo niko mvuga, ukayizera, warangiza ukayatuza n'akanwa kawe, ibibogaboga muri wewe bikabogaboga, ukatuza akanwa kawe, ukumva wuzuye umunezero. Ndetse mu yindi parte nzobabwira igikurikira agakiza, nizo kibabwira. Ariko bene data, turabona neza yuko agakiza katava mu byo twe dukora, ariko agakiza kava mu byo twizera. Agakiza ni ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ukamwatura, ukatura n'akanwa kawe, ukabihamya, ugashira ikidodo, ukavuga ati guhera none je ndakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Haleluya. Aka niko gakiza kazaniwe isi, aka niko gakiza mu bizima, mu bamarayika batashoboye kuza kugaragaza ku gakiza, ariko Yesu Kristo we yaraje atanga ubwo buzima bwe, abasha kugaragaza igikorwa Yesu Kristo yamuhamagariye. Imana yabashe gutuma Yesu Kristo nawe arabohoka, araza atanga ubuzima bwe. Bene data, ntibyari byoroshye kuri kiriya gikombe, araho Yesu yagize ubwiwe, aravuga ati nimba byoshoboka igikombe kindengane, nimba byoshoboka data, ariko ntiyabe kuko je mbivuga, ariko bibe kuko ubivuga mwa. Rero hari ahantu harageze aho Imana imutera umugongo, ariko kwari kugira ngo abashe kugaragaza agakiza. Bene data, reka ndangize kuri ijambo. Turabona neza yuko ba Dawidi bari intwari, ba Ibrahimu bari intwari, n'abandi benshi bari abadutangura imbere. Ariko mwibuke neza yuko
bapfuye bizeye ariko bari bafite icyizere ko Yesu Kristo azoza. Mwumve neza yuko nubwo byari bimeze gutyo, izina rya Yesu Kristo ryo gukirizwa ryari itaraza kuri ino si, Satani yarabafasha abajana na fera, abajana mu kuzimu, ababohera mu kuzimu. Zasabye ko Yesu Kristo aza wenyine, araza babwira ubutumwa bwiza, barizera Yesu, babona kuzuka, bajana kuri muri paradizo y'abera. Nukuvuga ngo iyo Yesu atari kuza, Satani yarakibafite ubushobozi, yeye yarabakingiranye, ariko Yesu yaraje kuko nibo bari bapfuye bizeye ko Yesu azoza. Rero twebwe nk'abariho dupfa dufite twizeye ko Yesu Kristo ari umwami wacu, twaramwizeye ko yaje kandi yambaye mubiri. Rero kuba warizeye ni kuko kidasanzwe. Nimba usanga warizeye mwene data, uri umunyamahirwe, uri umuntu udasanzwe. Ariko kandi nimba uzi kuko agakiza kawe ari uko wabatijwe gusa, agakiza kawe ari uko waretse ibi n'ibi, turabona yuko hari abantu bafite comportement nziza nk'abayisilamu. Nibo bantu ba mbere bambara neza. Arashobora kuba anafite na comportement nziza, afite urukundo, atanga n'ibindi, ariko mu gihe atabashe kumenyera izina, mwene data wumve yuko nta gakiza yigeze ahabwa. Uyu Korneliyo tubere icyitegererezo. Uyu yari umugabo wicubahira, ufite ifaranga, warukunda Imana, wasengaga buri munsi, ariko nta gakiza kari katahe mwaho. Ariko umunsi yamenye Yesu Kristo, uwo munsi agakiza katashe mu wiwe. Rero nimba utaratahura Yesu, utaramenya ikinyegezwa ca Yesu, ndagutumira gusoma ijambo ry'Imana ubashe gutahura igikorwa ca Yesu Kristo. Rero turabashimiye mwabashe kudukurikirana, turabashimiye kuko mwabashije kutwumva mukadutega amatwi. Iri ni ijambo tubashe kubashikiriza. Imana ikomeze bane nama. Reka turangize dusenga, ariko kandi tubifuriza kumenya Yesu Kristo no kumenya binyegezwe kugira ngo mumashe gutahura bizimbitse kuri Yesu. Yesu mwiza, Data Kristo, turagushimiye kuko wewe utameze nk'abantu ngo ubeshe cyangwa ngo uhitiranye, ariko ibyo ukora byose ubikora mu rukundo, urukorera mu rukundo. Tugenda n'urukundo rwa Kristo, urukundo rw'Imana ruri muri twebwe, kandi twebwe ntabwo dufite urukundo ngo ari rwo rwabanje, ahubwo Imana yabanje kudukunda, natwe tubona kwikunda. Rero natwe turagushimiye ko watubashishije tukaba tuvuze buno butumwa. Rero turanezerewe Mana kuba tubashe kugeza muri no mwanya mwiza cyane. Turasengera bari ko badukurikirana, ubagire neza, ndetse natwe Mana ukomeze twuzuza urukundo n'imbaraga n'ubushobozi kugira ngo dukomeze tuvuga buno butumwa bwiza wadushize ku mutima. Ijambo ry'Imana rikomeze rigwira muri twebwe, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.